tamu datang awal. Di antaranya Cak Sulis Dinda Jerebeng, Sudi Hakim Posangit Leres, Suhar Solihin Posangi Tengah, Cak Mat Pelor datanya dari Tungge, ditambah lagi Cak Hamid Putra Wonorejo monggo tampil di pagelaran. Cak Marsui Ketondong tinggal Siti datanya Ketondong, Cak Angkat Ketondong Suwantoro Jidan ditingani. Cak Sulis Dinda talemipun saking Jerebeng, Cak Sudi Hakim, Cak Suhar Solihin, Cak Mat Pelor sesarengan Cak Hamid Putra, Cak Marsui tinggal Pak Siti Cak Angkat, Cak Suwantoro Jidan sesarengan Cak Munajat, Cak Karyono sesarengan Cak Sahar Pentol, Cak Mahmudi Nisa, Cak Wahyu Putra, Cak Marsat Lulu Irfan Putra Abadiman, Cak Mas Turun, Cak Mislu Erna. 9 cc.
terima kasih bintang tamu datang awal, diantaranya Cak Suti Hakim, Cak Sulis Linda, Cak Zuhar Solihin, Cak Mat Pelor Hamid Putra. Kemudian matur nuwun terima kasih Cak Marsui, tinggal Pak Siti, Cak Angkat, Cak Suwarntoro Jidan, kemudian Cak Munajat Gali, Cak Karyono Semendi. Matur nuwun terima kasih Cak Sahar Pentol Monong Wetan, Mahmudi Nisa Keropak, Wahyu Putra, Marsat Lulu, Irfan Putra, Palambes Beserta Cak Maskur, Mislum Erna, Jerebeng Abatiman, Parsenat.